He ngā mana engare o ngā waka āhuatanga e wakarongo mai ana. Ki te reo o Te Uru I tēnei wā. Ki koutou e tangi apakura ana I o tātou tini mate e inga nei, e inga nei, e inga nei. Ko te unga mate ki te pō, ko tātou te unga ora ki te ao. Tēnā tātou katoa. Nau mai oki mai ki tēnei wāhanga o Te Kupu o Te Uru. E oki ana tātou ki ngā pūrongo e rima ku ua mai I te reo o Te Uru I tēnei wiki. O te anō rā kua Alana Broughton tēnei e kawe ake ana I tēnei wāhanga. Ka tīmata ki tātou, ki tēnei ware ki ōna kākau tāniko, ki roto mai o Taranaki Maraki, I tai atu a Phoenix Manly Green, ki reira, ki te kapoaki I ngā kōrero, kei a koe te wā e Phoenix. Wakamoia ngā ara o a Kinton Building, kia maranga ke ngā ua o te ware o NGΑMOTU, e a uru mō wai mō Taranaki, me ngā Pāki I Māori e takatū nei. E ware tike tike kua wakatū a Te Kotahitanga o Te Ati Awa, mō ngā uri ki te raki o Taranaki, ki te wakakanoi I te iwi Māori, ki te āpori o NGΑMOTU. Maa ngā kaupapa I whakatū ai tēnei whare mō mātou o Te Ati Awa, o Te Kotahitanga o Te Ati Awa me ki. Ko te tuatahi he tohu ki tō tātou nei hāpore, tō tātou nei taone, kei ko nei mātou. He pua waitanga tēnei o mātou o ngā tita whiti o Te Ati Awa hoki. Ko te aroa o ngā kuia kairaranga o te iwi, kua tuia ki roto I ngā wakairo o te ware, hei tāhi Miss Andre Meihana design. E ono ngā anō ngā wakairo nei, ki te wakapapa o Tamarau, rauwa kōrero I wairua. Ko te horopaki o te kākahu, e kākahu nei tō tātou whare. Heke ana I ngā kōrero o ngā mātua mō te kaha o tātou kuia ki te raranga. Kātahi. Kā rua, ko te hononga ki ngā whakapapa o mua, kia Tamarau, rāua kōrero I wairua. Ko te kākahu nei, e mea ke nei ko te kākahu o rongo uerua. E kākahu nei, e tiaki nei, ngā tumanako, ngā wawata, o te iwi nui tonu o ngā hapu me ngā hapuri o tō tātou kāinga. It's been an absolute privilege for me and for the team at Boone to be involved with this project and to work alongside tohunga whakaero like Hemi and Kiriyama assisting with the toy. This project essentially brings the fact that Te Ati Awa have been here for a long time, and it states an identity for Te Ati Awa in the central business district of NGΑMOTU, which has not been seen in this manner for a long time, and may this be a sense of pride and a sense of connection for iwi Māori and the community. Kua wakato ngā wawata o Te Ati Awa me Ngāti Te Witi Apu ki roto I te tūranga o tēnei ware. Kua tutuki te iwi I tēnei moimoia. O ana, me tō tātou nei kitinga I tēnei o ngā whare katai te kiti a tātou. Katai te hono ki enei o ngā mahi toi ki wao, ki roto hoki. Nā reira, kāre tētehi e te ki atu, no wai te rāwhare, ka mōhio. Kua motu ake teno o te iwi Māori ki te āpori o NGAMOTU. E Alana Broughton tia mana o te Kotahitanga o te Ati Awa, ka kite te motu whānui I te mauri ora o tēnei ware. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix I ngā kōrero mō NGΑMOTU House, mo te ware nei, e tuake ana. Me te mōio oki ki ona wakaero, kuāta wakaro ia, I roto I ngā whakarite, me te ua ka puta mai mō te unga ririki, te uki waimuri, ka kite atu I te ware nei, ka mōio ko au tēnā. Ka kite atu I ngā taa o te ware I tōna upoko, I ngā wāanga o tōna tinana ka mōio ko te rite mai ki au, nō reira, kei te rongo I ngā whānui o tēnei ware, me ki tua oki o wā tātou anō uri, ko te unga
Tawiwi, ki te oki I tēnei ware ka mōio koko nei te iwi take e tū maroiro I ana au te anō rā ko te rite ki te tangata tonu. Ka uri te aro e te iwi, kei te aro ake tātou ki ngā kawakawa e iri ana I runga I te Hāhi Rātana I tēnei wā, I ngā wiki kupa ure nei, ngā rangi kupa ure nei, mō te rirunga o Andre Meihana. I tai atua e ruera rerekura ki te whakakau I ngā roimata I wāriki ia ki runga I te pāongariki. Kei a koe te wā e eru. Kua tau marumarutia te pāongariki ki te kā puapua, tangi ana ngā roimata, kua inga e kaiarai no te Hāhi Rātana a Andre Meihana. Mā rakerake te kitea, o tira, ko te wainene o te ngākau, e māre pane pai ake nei I te wā moana o te tai, tēnei nei ngākau kiha, whakahotu. Ko aku manu whētau, e tangi ake nei, o te māngai rāua ko piriwiri tua, kui, whiti mate, kui, whiti ora. Ua ono te kau tōna pakeke, e tino aro aina ana aia e tōna wānau me tana apuri. Ko te Kotahitanga Mani Aprihama tōna tuakana. He was a supportive and loving husband to Sarai, also loved by all his children and by his mokopuna. And he nourished in their presence. He enjoyed being around them, and, because at times I'd look at him and he was never bothered by them. And I say that in a positive way, how tamariki mokopuna can be bouncing all over you. He'd just look at me and smile, or he'd say to me, bro, won't be along with the mokos. I says, kei a koe. And ho tonu I roto te rāhua, bro, because I can see it's good for your wairua. E tino mō iotia ana aia mo tona mai I roto I ngā pēne. Nā tōna pēni o ki I tautoko I te rōpua Bob Marley me ana Wailers, I aia e aerere ana te motu. Timatai ake konei tuaia mātou nohi ane tamariki ana ko te whakatangitangi o ngā reo, ngā pēne, ngā whakangahau nā I runga I te atamira I te papangahau nei ngā mahi haere ai. Mutu ana o tērā mahi ko tana haere I roto I ngā pēne katoa, ko te remnants e tērā, ko zigzag tērā, ko tikaraina tērā, ko te whare o mana, nā. Te wai taumai e ngā Wailers ki konei, I te tau taimano I waraiwaru te kaumāwhitu te tau, ko I hoki te tahiro te tau o ope, ko Carl Perkins mā, me e rātu. I recall the tour that we did with the Wailers, and we had a lovely band, Carl Perkins mā, Jack, the bass player of Herbs, etc. And he was playing bass. The Wailers pēne was so admired his playing, they came to ask if he would sit in with their band at certain gigs. Ko tona o āki I wai o te eia, ko tana umari e ki ngā tāngata katoa. Ko tona momo, he tangata humari, ka hori puka, ka hori riri, āko pēhea. Aore ia I ngautuara, he rei te tangata ngautuara, ko tāna pēhia te pātene e tau ai koe, noho I roto I te rangi māri e, mātakitaki ngā tohu o te wā, ka māra māke au, me ahu pēhea tātou apopo. I will miss his character. See, he and I would speak twice a week. I'm going to miss that. And that was a brother to brother, His legacy is that, I want to say this, that irregardless to the things the challenges that we as a movement have had, he's managed, his legacy is being able to move through that. I roto te wairua rangi Māori, tolerant, patient. Andre Meihana, kai wakatangitangi puoro, kai arai ki ona mōreu, iriwere ririkura te reo o Te Uru. Tēnā koe e rui ngā kōrero mō te pononga nei, mō te āpotoro wairua, Andre Meihana, I riro atu I ngā rangi tata nei, e kaatangi ia ana ki te pāongariki, ki whanganui, whānui,
tauiti rawa ki te kāui o te kāui maunga whānui, ai tangata tūturu ake nei ki te āe ko ana katoa ka tukuna ki te wakapono o te anora, ki te unga wakapono, engari hara i te mea me wakapono te tangata a kua pē ea ana whakaaro, ana mātāpono, kua ia tēnā, ai tupu atu ana i tana ngākau, ana kupu ana whakaaro nui. Kai te mii atu e eri o te anora ki te wānau pani, e noo moke moke ana i tēnei wā. Ka uri anō te aro e te iwi, ka i te aro ke tātou ki tēnei whakatūranga mō te muka, mō te waine nei māta parehoka, ku whakarite a eia, tēnei ai ki te ngā mā te ao wānui, ma te Māori, ma iwi ki anō oki. Kei a Phoenix ngā kōrero, kei a koe te wāe Phoenix. Ki te ware waka iri toi o ka vet Brista, te wakaturanga Hidden Muka, kua wakatūpira ki te āpuri. Anei te wakaturanga o mātā ware oka, te kai toi. Kua tapa ko te rerenga o te wairua i te wā kamate te ingoa o tēnei wakaturanga. Ko ngā kōrero o te ru kōkiri ware oka i mua i tōna matenga i te tau 2020 kua mātau rāke i roto i enei mai toi. Ko te ia nui ki te wakatairanga ake i ngā tikanga o te kau wakatere. Tēnei he kahu wakatere e whakaaturi ana tētahi ao o nehe, tētahi o nāianei. E whakaaturia ngā rauemi o te ao tawhito. Kua whakamahi anō i a tātou i nāianei, ana ko te harakeke, ko te rākau, kua hangaia i tēnei kaupapa te kahu whakatere. Tōna ahunga mai, no roto i etehi o ngā kōrero o taku pāpa, me ana tauheke, ko te rerenga o te wairua i te wā ka mate, no reira kua kapohia tērā no tētehi waiata tawhito o mātou, hei ingoa mo tēnei kaupapa. E rautaki wakaora i te reo Māori me ngā taonga tuku i o ngā mātua tūpuna ki roto i ngā tikanga o te kau wakatere. Ko te marungaroa o te wānau ware oka, ka kapo ia tēnei wakāturanga ia Aotearoa whānui, kia wakarau ora ake i tēnei tikanga. He hokinga ki roto i ngā mahi tā te Māori, kia kaua tātou e ware ki o mātou ake tapu ki o mātou ake kōrero, waiata, tūkanga no roto mai o ngā mahi tangihanga. I nāi nei rangi ka kitea koe he kāwhena, koera te mōhio whānui tia ki te ao Māori i nāi nei, he āhua rereke tēnei te harakeke me te rākau. No reira ko te tino tikanga kia kite ai a tātou whānaunga, iwi, hāpori hoki, o Aotearoa, kaua ko te hunga Māori anake, engari tātou katoa. He mahi tēnei no te ao Māori. Kia kapohia ngā mahi a ngā tūpuna. Koera te tino tikanga o tēnei kaupapa. Kia noho motu hake tātou ki roto i a tātou anō. Kia rangatira ai tō tātou ao, tō tātou tirohanga ki te ao. Kua rua ke tēnei tikanga kua noo ki te ao tawito. I ēnei rangi kua timata te wānau ware oka, ki te wānga i ēnei tikanga o te kau wakatere, ki te Māori, ki te unga Pāke āoki. For us to have this kaupapa on display is to put it into the eyes of the public, even though that we've been doing this for over a decade now. And been supporting a lot of whānau into practicing this into their homes and their iwi and their marae, their communities. For it to be in this space, it allows that to be more normalised into, I guess, our non-Māori whanaunga and communities, so that hopefully they may actually look at taking a kaupapa such as kahu whakatere for themselves. There have already been, for us, a non-Māori person that we have clothed in kahu whakatere, and that for us was a journey that was, I guess, evolving for us. Once upon a time, it may have been quite a challenge and a struggle for us to come to a choice and a decision like that, but given that
we want this to be normalised and become natural within not only Māoridom, especially first, but also Aotearoa, and that's for everyone in Aotearoa. Ko ngā manoko nui o te wānau ware oka, kia motu ake ai ēnei tikanga ki roto i a tātou o Aotearoa, kia Māori ake ngā tangianga, mo te rerenga o te wairua i te wā kamate. Phoenix Mainland Green, te reo o Te Uru. Kei te mihi atu e Phoenix, tēnā koe ngā kōrero mo tēnei wakāturanga nā te wānau o Māta Wharehoka i whakarite. Tēnei kaupapa e aro nui ana ki te matenga o te tangata, ki te āua te wakakākau i te tūpāpaku. Kei te aro tonu ki a tāne, engari ki tua o te rākau, ko ngā rau o te rākau. Ko te aro nui ki te muka, tērā ko rātou e aro nui ana ki ngā tikanga no mua, ka wakaro ia te wā o Anei, e mātauranga Māori au e ua ake ana. Me te whakaaro nui oki, ki te unga ki tua o te ao Māori, ki tua o te iwi Māori, ki te whakaaro oki ki Aotearoa whānui, kia āpai ake i ēnei kātu waka, e wakakākau i o tātou tūpāpaku, e tautaku i tā rātou tanumi atu ki te wenua. Ka uri anō te aro e te iwi. Kei te aro ake tātou ki te awa tupua, ki te kaupapa nei o te koanga reua. Kei e ruera rerekura ngā kōrero. Kei te takiwā o Pipiriki, ki te tūpuna roi o Tamaupoko, ki runga i te awa tupua tātou e Ariana. Ka pikitia te taata o te awa, aeri kiro nee, kia tae tu tātou ki te papakainga tauito o te pōti. Tūai te marae nei o te koanga reua. Ko wanganui te iwi, ko Ngāti Tūhoro te hapū, ko te pōti, te kāinga, ko koanga reua te warenui. Ko tae mai tēnei rōpū ki te wai ononga ki kōnei te mea, aha kua he waiwai tapu, ko tae mai rātou ai tangata wenua ki tō rātou marae. Tūhoro obviously were part of Tamahaki, and Tamahaki is sort of, it's hard for people to get access, and so for people to be able to come here and connect to other Tamahaki people, that's awesome. So we all have spent the last 5 days on our Whanganui Awa making sure that we understand our connections. We've had whānau come from Australia, come from Auckland, Whangarei, come from just down the road in Whanganui, all to ensure that we understand our connection to our awa, and that being koro Harenew, he's the one that brings us together. They had five babies, and we all descend off all of those tupuna. Ko te waka wanaungatanga me te wai ononga te āngaitanga matua. It's a welcoming place. We've got awesome hokainga people. We've got families that enjoy being part of Tamahaki, and so when other don't have to be Tamahaki groups, when other groups want to come and make our connections, it's exciting for us too. It's great for us. Mo te nuinga o tēnei unga, e waiwai tapu rātou ki tēnei wai. Myself, I live on the awa in Whanganui, and I haven't been up and done this journey, so this is just the beginning of bringing everybody home, making sure we ensure those connections are strong, and then the connection to the awa is live and living, especially for our babies. E a ngā mea e tino kai ngā kautiana ki a koe mō tēnei arenga? Probably learning about my whakapapa and just doing canoeing with my family. And when my kids are here and my mokos are here especially, because they sit there all day long on the phone. They want to play on the phone. They get here, there's no cell phone coverage. So it's great. So people, they have more time and more ability to focus on whatever the kaupapa is for that particular time that they're here. And it is a place, once people have been here, they all say, oh, we really enjoyed our time, we'd like to come back. To end our journey, we're bringing our wānau here and making sure that we understand our connection to this whenua, and that
that we know that we can come back and give back to like everybody else has. Ki tēnei wā I aukura, wā I pāmamao, ki te papakainga o te pōti no o ai ngauri o Tamaaki o Ngāti Te Uru ki te wainui ārua. Iruere rerikura, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe e rui ngā kōrero mō koanga re ua e kura una. Ko tētei mea nui ko te oki atu ki te wenua. Kua pē ea nei te ua o te wakawiti i te rāra, te kimi rānei i te rāra, ai wakawiti. Te ua nei era i te ara ngāwari, ki tua o te wenua ko ngā karearo topeange, ko ngā pē i tanga o te wā. Engari ka whakaro ki ngā kura e una ana, ai kapunga mā te unga taia tinana atu, pērā i ngā kōrero mō te unga ririki, ka aro ki ngā waia pūkoro, ki ngā taputapu. Engari ki reira, kāre ononga ki enei mea pēnei te ao kore. Nō reira, ka mate rātau, ka ora rānei rātau, ki te wā i te wenua, ki te kimi ngāma i e pārekareka ana ki a rātau i roto i te taiao. Te whakawiti kōrero, tētei ki tētei, tangata ki te tangata, ko enei pūkenga, ka tērā pia e te i ka wakaroa ke kungaro i nāia nei rangi no reira, e nui ngā kura, o roto i te oki ki ngā paiaka o te tangata, engari anō oki te oki a tinana atu ki e rā marai, e unana i te whānui a tāne. E te iwiku tau atu tātou ki te pūrongo wakamutunga o te wiki, koia nei te pōwiri i tuaki ki runga o parirua pā, ki te pōiri ki te tō mai i ngā kapa aka, uri noa i te kāui maunga mo te wakataitai kapa aka āroe, o te anō rā ko te mauri o te matatini tērā, ku tau atu ki taranaki mātongatonga. Anei ngā kōrero. E rangi nui waka ara tēnei, ka mau ki te maara, I runga I te ke ngāta I mai o ngā kapa wakataitai o te kāui maunga, rātou ko te mauri o te matatini ki taranaki mātongatonga ki runga o parirua pā. O roa nei tātou e whakarite rite ana I ngā āhuatanga o ngā ritenga, kia ritea mai te iwi te marae, o tātou kapa o te tonga anō hoki nei, kia pohiritia nā reira me te whakaharatau, te whakangahui o mātou mahi whakataitai, ana ka whakaharatau tehi wāhanga o te pohiri, te hakapohiri, tehi o te whio te rākau, o te hāpai rākau, anō hoki ko ngā wāhanga katoa, ngā kawenga katoa te marae, muri, muarani, me whakatoa o tātou mauri o te kainga nei, o tēnei takiwa. It's just amazing, you know, such an honour to have the Māori of Matatini here. We've been working towards it for, well, since it came into Te Kāui Maunga, and we're just so proud and so pleased. And sitting there proudly amongst all our ones who have already passed, all our performers and our kai tautoko of the ropu from here. E wai kei ngā kamo o ngā kuia, I a rātou e wakauki ana I ngā wakaro ki ngā mata o mua, ki ngā ringa kaa e āpai ake ana I ngā mai o muri, e rewa ai ko tēnei rangi wakairaira. Phil King, unfortunately his photo is not here today, but we remember him as being a huge part. He was really instrumental in organising the last time we had festival here, 94. Our woman May Tamo, who died on stage while we were performing. So she would be really important to us today. Yeah. I would really love everybody to go back to their grassroots. Tap into the things that these people, especially those old ones over there, that they've left for us. Ko te wakaaro kōmua ki te matatini o te kāui maunga, e tūwake ana ai te rua manorua te kaumārima, o te anora ki te wiki waimuri, ka riro I a rātou ngā mai whakarite. And for the likes of me, who I don't think I'm old, but I'm too old to perform with the groups these days. They're wanting the young faces and
Yeah, and even even in the taikura teams and things, we have to all go in those. Yeah, so it's been a bit of a journey, but now we're all, instead of performing, we're all organising. So I guess that's succession planning, and hopefully our kids are seeing how we're doing things so that they know in the future what needs to be done. Ko rātou e kia na ko rātou te apopo, e rangi koe ko rātou, ko te nainai no hoki, nare ka kite atu e te manu hiri ana, kai kōrnei o tātou tamariki moko puna anō hoki ki te tautoko i te kaupapa. Nā rātou anō, tēnei kaupapa e kaue, nare ka tāia te whakakotahi, ia tātou katoa, kaua konga pakeke ana. Kanu o ko te mauri o te matatini ki te tonga o te maunga tō ea, ki te whakautanga nui, ei mirimiri mā te tini o taranaki mā tonga, ei roto i ngā marama, kawe atu ai ki taranaki māraki, i mua i te wakataita NGЯMOTU ki Pukekura, Alana Broughton, te reo o Te Uru. Koina ngā kōrero mō te pōuri i tūake ki parirua pā, ko tētehi painga o te pōuri nei, he rangi waka ira ki parirua, ki katoa te ātea ki te tangata, ki te ngau e tangata i tau atu ki reira, ki te wakatau i te mauri, o te anora ki te wakatō, i te wairua o te iwi whānui ki roto i tērā mauri. Ka kite atu i ngā mata o mua, e noo ana i te maau o te ware, me te mō i o oki, ko rātou tērā i ka tū i te tū a tāne rore, i whakatauira mai i ngā mai kapa aka o te anora mo te taa ki te matatini, i ka atoe kia hoki mai a te matatini, ki wānga i a tātou o te kāui maunga. No reira, kutau mai tērā wā, me ngā whakaritenga mo te matatini o te kāui maunga, ka tūwake a tērā tau rua mano, rua te kaumārima. E te iwi koina katoa ngā kōrero nā te reo Te Uru i tēnei wiki, ngā pūrongo katoa i ua mai, kai te mi atu ki ngā paureo irirangi Māori, ki te korimaka o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui, ki te reo irirangi o Rangitāne. E mea tautoko tēnei pāpāo nā te māngai pāo, ko Alana Broughton tēnei, he mi ake ana ki koutou katoa, mauri ora e te iwi. Te take.